नेपाल च्यानलले ज्याजो ठुगु वाले सोयाजना दिपि सकल सोगुमे बाजु मेजु पिण्ड दुनुगुलन छ्यान जोजलपा नापनलस्कु स्याना जना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार भनिसिया 8 बजे वेगु ठुगु ज्याजो सञ्जिमस मुंगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गरिबिदि आटा रिपोर्टे रुपे छिकपिनि गुन्याने न्यव्याचना गुखा थथे थौया ठुगु ज्याजो स ठुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गरिबिदि रिपोर्ट जना वेगु दक्षिबले नापा हाइलाइट सटिरहेको मुमु ख सोयादिस सोन्दिन ख सोन्दिया इले नेसव नि छगु सवारी साधन ट्राफिक या कारबाहीले ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ मुटुया उपचार यात काठमाडौँ निसे बेजिङ तकया सिधा उडान सोबारे जल न्याकन राष्ट्रिय क्रिकेट टिम या कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल विश्व हिन्दू परिषद नेपाल गृह मन्त्रालय यात ज्ञापन पत्र ललात थुकुसिया सोन्दी नख अन्यौल्य दर्फे पोचाल गुलिसिया 12 गते किजा पूजा हन रासा गुलिसिया 13 गते हन पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति ठुगु नखयात अन्यौले लाकुगु खतेगु आरोप न लागु ख छगु रिपोर्ट हिन्दू तेगु मोनी नख झुंका मेगु तदंगु नख ख सोन्दी नख ठुगु नख न्यानु यंकन हनेगु यानावया चंगु न्यानु यंकन हनेगु नख जुगुनी ठुकी यात यम पञ्चक न धागु ये ठुकी मध्ये न लक्ष्मी पूजा म पूजा किजा पूजा तजिगु हनेगु जुगुनी ठुकी यात सोन्दी न धागु ठुगु दया सोन्दिया विषयले धासा अन्यौले दथुई सोन्दी नख ठुगु दिखुनु थगु छे जजमान दुईको मतचाका कन्या देवी लक्ष्मीया विधिवत पूजा आज याना झझ ध्याक ठुगु कोकासे ठुगु नख कोचाइगु ख सुन्तिया इले नेसव नि छगु सवारी साधन ट्राफिक या कारबाहीले लागु ख महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा कथन दगुसिमे आपा मापसे याना तपमी सवारी चालक त कारबाहीले लागु ख सोयादिसन रिपोर्ट सोनिगले मंगलबार खुनु नेसा व नि छगु सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीया कारबाहीले लागु दु महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा कथन दक्कसुवे आपा मापसेना तपी सवारी चालक कारबाहीले लागु ख ट्राफिक प्रहरी कथन 233 सवारी चालक मापसे कारबाहीले लागु ख अथेहे ट्राफिक नियम या पालना मयापी 488 सवारी चालक या त कारबाही आगुदु मंगलबार सोनिगले 32 सवारी दुर्घटना जुल अथेहे मंगलबार हे 15,785 सवारी साधन दुहावल धासा सोनिगल 15,489 सवारी साधन पिहावंगु ट्राफिक महाशाखाया धापुदु ट्राफिक महाशाखा कथन 78,653 यात्रु सोनिगल पिहावंगुदु ख्याली जिजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ मुटुया उपचार यात थ्वे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदु सोयादिस वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ मुटुया उपचार धुंका आ छे आराम याना चुनादिगुदु छातीय समस्या जना बिहिबार ग्रान्डी अस्पतालले चेकअप यावले वेकया मुटुया निगु भल्वे ब्लकेज खनेदुगु ख वेकया त अस्पतालले एन्जियोप्लास्टी प्रविधि सफल उपचार यागु ख आधासा स्वास्थ्य सुधार याचंगुदु ग्रान्डी अस्पतालले मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल वेकया उपचार यागु ख ज्याजोले आरासा दिपाई जुटिङुटु थो बचा हागोगु दिपालिपा लियोन्दनिगु थिथि गरी बिडिया रिपोर्ट न्यवेगु हेजी आरासा पल्क ब्रेक थो बचा हागोगु दिपालिपा हाग्न छकल लस्कु स्याना जुना ज्याजो ठुगु वाले थौया ठुगु ज्याजो सन जिमिस ठुगु वाले थिथि थासे जुगु थिथि गरी बिडिया त रिपोर्ट रुपे सिकबिनिगु न्यनि न्यव्या चना गुखा थ्वे छले काठमाडौँ निसे बेजिङ तकया सिधा उडान याकुगुदु नेपामी व चिनिया तेगु मंका लगानी न्याद न्यव पलिस्था जुगु हिमालय एयरलाइन्स आइतबार नापाङको व्यावसायिक उडान यागुखा सोयादिसन थ्वे विषय छगु रिपोर्ट काठमाडौँ निसे चीनिया राजधानी बेजिङ तकया सीधा हवाई उडान नागपुदु नेपाली व चिनिया तेगु मंका लगानी न्याड निह पलिस्था जुगु हिमालय एयरलाइन्स आइतबार सुथे दाक्सिङ विमानस्थल नीति नापाङको व्यावसायिक उडान यात एयरलाइन्स वाले सोंगु उडान तालिका निर्धारण यागुदु नेपाल चिनिया नेगु सहरे सीधा उडान यागु हवाई सम्झौता यागु निगु दशक स्वया अप दे थुंगु जुसा
चीनिया राजधानी बेजिङे सिधा व्यवसाय उडान धासा मजुनेगु ख काठमाडौँ न बेजिङ वनिगु रुट भारत म्यानमार जुया चीने दुहा वनिगु छगु रुट दुधासा मेवगु रुट हिमालय त पारेना तिब्बत जुया वनिगु ट्रान्स हिमालयन रुट न दु हिमालय एयरलाइन्स थौकने काठमाडौँ न बङ्गलादेश UAE या आबुधाबी दुबई साउदी अरबिया दमाम व कतारे दोहा तक सिधा उडान फेनावया चंगुदु नेपाल आतक पिगु मुलुक नाप हवाई सम्झौता यागुदु चीना नेपाल त जिन्यागु सहरे उडान अनुमति दुगुदु सोनिगय चोबारे तजागु पहाडे प्रसिद्ध आदिनाथ लोकेश्वरी देगलु आदिनाथ लोकेश्वरी त कर्णामयन त्यागुए वंगु कौलाथो पुनी अतिरैगु आइतबार निसे थनया मेला यागु दुरासा थन नित्य पूजा यागु छोले जल न्याक केनि गुन यानावया चंगुदु ठै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदु सोयारछ सोनिगय चोबारे आदिनाथ लोकेश्वरी देगलु आदिनाथ लोकेश्वरी त करुणामयन त्यागुए कौलाथो पुनी निसे कसलाथो पुनी यद्दथै थन श्रद्धालु भक्तजन पिनिगु तडंगु बेजुए थुगु मेला लक्ष्यंकन हनिगु यानावया चंगुदु भगवान आदिनाथ लोकेश्वरी त हिन्दू व बौद्ध निगु धर्मावलम्बी देश उतिक हे श्रद्धा भाव सुएको हे वसपोलिया त आदिनाथ लोकेश्वर महादेव व मच्छेन्द्रनाथ न त्यागे बौद्ध मार्गी देश वसपोलिया त आदिनाथ लोकेश्वरी कथ सुएको यही रासा हिन्दू देश करुणामय मच्छेन्द्रनाथ व महादेव कथ श्रद्धा भाव पंकेको हे वसपोलिया नित्य पूजा याको छोले नियन निथ सुथे विधिवत पूजा आज यासी जल न्याक केनेगु यानावया छ भाषा यो या पालिफय दर्शन न याकीगु यही विश्व हिन्दू परिषद नेपाल गृह मन्त्रालय त कपिलवस्तु जिल्ला लक्ष्मी पूजा या मूर्ति विसर्जन र्याली आक्रमण यागु विषय त कया छगु ज्ञापन पत्र लगागुदु ठै विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदु सोयारिस वंगु 15 गते शुक्रबार कपिलवस्तु जिल्ला या कृष्णनगरे लक्ष्मी पूजा या मूर्ति विसर्जन या त वोगु र्यालिया झोले मस्जिद या निहोने ठौबले मस्जिदे चोपी मुस्मातेस ढुङ्गामुडा यागु विषय त कया विश्व हिन्दू परिषद नेपाल गृह मन्त्रालय या त ज्ञापन पत्र ललात मस्जिद या लपुजुया र्याली वोगु टोले कट्टर जिहादी मानसिकता दुपिन्छ यागु थजागु जाया त घोर भत्सर्न यागु ख आतंकी व अपराधी प्रवृत्ति दुपिन्त इलेहे प्रशासन पाखे समाधान मयग धासा समाजे दया चोंगु आपसी सद्भाव समाप्त जुइगु व हिन्दू समाजे बोलना चोंगु त्रास्या अन्त्ययाना शान्ति सुरक्षा वातावरण सृजना या त घटना संलग्न दक्कोसित याक्न कानुन दायरा हेत माग्यासे ठुगु ज्ञापन पत्र दिगु ख नेपाल क्रिकेट संघ क्यान राष्ट्रिय क्रिकेट टिम या कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल त ब्युगुदो ज्ञानेन्द्र वैगु सिजन निसे कप्तान्य जिम्मेवारी काइगु खरासा ठोसोया नापा उपकप्तान्य भूमिका निर्वाहना जोंगु ख जिदन यव निसे टिम या कप्तानी यानावया चोम पारस खड्का राजीनामा बिढुंगा क्यान नुम कप्तान नियुक्त यागु ख थो रिपोर्ट स्वय दिल थुगु वाले थिरी थासे जुगु थिरी गरी बिदिया रिपोर्ट सोगोमी बाजुमे जुपी चिकबिनिगु थासे त्वाले न छुन कथाया ज्याजवा द जुइदंगुगु व जुइतेंगु दसा जिमटा स्वापु तयारी छ आरास ज्याजवा इना कोचातेंगुदु मेगु वाले मेमेगु थिथि गरी बिदिया रिपोर्ट जना चिकबिनिगु न्यने वेगु हे जुइदासी जी सुशील साइन थौए थुगु ज्याजवा सा बायावनिगु जमफना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुभा